Ассаляму алейкум, Юахарым телеканалында хаберлер жанлы яйында студияда Муслим Умеров болуна. Келіңіз хаберлерімізге кечейік. Халқара Гаага махкемесі ижғалдырген Қырымда балалар арасында жен пропагандасыны тақиқ етіжек. Москвадан евбеттігі кере Қырымдаки Украин ватандашларына дестек акцияны кечірділер. Қырымда ярамай ава сүрмекте. Бұл сефер Ақяр су астында болуна. Санкидерсін ярамай дин күткенден апыске Қырым сәкенлеріне отырталар. Акциядан фотолар өз фейсбук сәйфелеріне стратегия 30 адлы Русия тәшібісінің әрекетшілері дәрчеткенділер. Каналымызға әрекетші веб-блогер Ольга Вишневецкий затларыны беріп, акция насыл кечкеніне ачықлады. Оның айтқанларына көре пикет іштіракчілері полис хадимлеріне акцияларға яқынжа келмегеніне бермелер. Мы выходим в разные точки города и проводим вот такой флешмоб с плакатами, чтобы выразить свою позицию, чтобы внести свою лепту в поддержку, потому что то, что сейчас происходит с политзаключенными, это ужасно, и молчать никаким образом нельзя. Одиночные пикеты в России не запрещены, но это только формально. Если плакат не устроит полицейских, то есть как, подходит полиция, фотографирует плакат, отправляет своему руководству, если там сверху идет отмашка задерживать, могут задержать. Илячсыз Русия апысханеде болуна. Қырымдан Украина әрекетші Олег Приходько, она бұрай велсі ақрабалары илячыларыны бермеселерсе, дамарларыны кесежегіні илан етті. Приходьконың адвокаты Суспильныги Ростов надынудақы сезонын хадимлері сияси мәбізге илячыларыны бермеге истемегені ақта хабер етті. Оның фікіріне көре бұл сағлық вазиетіні яманлай біле. Құрма тарафы өзділілеріні махкеме отырушывында кетірмеге истеді, фақат о кечірілмеді. Выяснилось, что прокурор скоропостижно ушел в отпуск. Получается, что в Ростовской областной прокуратуре не оказалось ни одного прокурора из уголовно-судебного отдела управления, чтобы поддерживать обвинения по данному делу. Это является, минимум, злоупотреблением права, поскольку два защитника из Крыма приехали на судебное заседание только для того, получается, чтобы узнать, что господин прокурор решил немножко отдохнуть от судебного заседания. У меня даже нет, скажем, причин назвать каких-то оснований, по которым администрация СИЗО не может ему выдать ни вещи, ни лекарства. Это может быть давлением, это может быть того, что получается практически месяц он не получает необходимые ему медикаменты, что создает угрозу его жизни и здоровью в принципе. Хатырлатмақ керек ки Қырым сәкені Олег Приходько Ермадада ФСБ тарафындан кечкен сене октябрь айында тұтылды. Оны терактлар азырланмасында қабатладылар. Санкидерсін о Украина үкімні Қырымда қайтармаға істеді. Приходько редетті. Махкемеде есе Приходько оны тинту вақтында патлайжы мадделеріні ижалжилер тарафындан бергенлеріні қайдетті. Апысты есе Украин тарафыны дестек еткені үшін бұлына дей Қырым сәкені. Украина ижғал астындаки Қырымда олып кечкен Русия арби жинайетлерінің яны избатларыны ижғал халқара жинайы махкемеге теслим етті. Хусусан биянатлар Русия арби құветлерінде зорбанен чектірілгенінен бағлы. Арыжы диқат балалар арасында женг пропагандасынен берілді. Уғы қоройжыларының мәліматларына көре бұна ижалжилер миллионларжа пара айырмақталар. Тафсилатлыжа келіңіз сейретейік. Ишғал етілген Қырымдан бөлек кадрлар енді әдет олып қалғанлар. Русия Федерация ордусында қызмет етмеге ишғалчылар да кичік яштан мечбур етелер, тариф етелер ұқуқ қорuyucular. Тешвиқаттан не ерлі ишғал үкімет органлары, не де тасил ве медениет müesseseler jirенмей. О ердеки юн армия сырасына тек айры төгереклерде дегіл мектеплерде біле қабул етелер. Протягом навчання в тих навчальних закладах або на тих навчальних курсах окрім навчання поводження зі зброєю та надання базової військової підготовки, дітям формується російська громадянська ідентичність, також їм прищеплюються російські військові традиції,
та наставляється на шлях їх подальшої служби в армії окупанта. Балаларның esine işgalcılarga sevgini harbiy vatanperver oyunlar, kadet öğretuvler, harbileştirilgen toplaşuvlar ve kutlevi tedbirler, bayramlar ve festivaller vaktinde aşılaylar. Hukuk koruyucular tesir etüvünün 25 usulunu saydılar. Rusya buna büyük paranın masraf etti. Kırım hukuk koruyucu grupasında deyler ki, Federal Tehlikesizlik Hizmeti'nin işdeşlik yapkan harbi vatanperver işgal Sivaş merkezi 2018 senesi tahminen milyon ruble miktarında propagandasında grant algan. Böyle gibi grantların sayısı çok. Наприклад, у 2018 році Севастопольська організація «Патріотична молодь доброї волі» отримала від президента Російської Федерації 1 мільйон 288 тисяч рублів на створення у дітей і підлітків мотивації до служби в російській армії. В 2019 році ця ж організація отримала ще майже 2 мільйони рублів на ті ж самі цілі. Тобто ви розумієте, що тільки одна організація, таких організацій купа. Hepsi bu kurumların Rusya Federasyası'nın silahlı kuvvetlerinin sırasına kanunsuz çağırı vaziyetinde oluna. En azdan 25 bin adamını çağırdılar, kaydettiler hukuk koruyucular. İşgalcılarga hizmet etmeye red etkenlerini cinayi mesuliyetine çekerler. Щонайменше 135 кримінальних справ ми змогли вже задокументувати. Ці дані також були направлені до Міжнародного кримінального суду, як якраз доказ того, що цей призов триває і є саме примус. І також ми окремо зазначили так званий Ленінський районний суд міста Севастополя. Він, скажімо так, є антирекордсменом, тобто він найбільшу кількість рішень виніс саме за цією статтею 328. Це 40 рішень в цілому. Kırımlıların kanunsuz çağırıvı ve işgalcilerinin ballarının askerleştirilüvü harbi cinayetlerdir. Kaydettiler Kırım Muhtar Cumhuriyet Prokuraturasında. Bunun isbatlarını Ukrayna Halkara Cinayi Mahkemesi'ne alıp verdi. Національним законодавством ми кваліфікуємо цей злочин як стаття 438, це порушення законів та звичаїв війни, а саме порушення статті 51 4-ї Женевської конвенції або Конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка прямо забороняє державі-окупанту проводити призов громадян до лав своїх збройних сил або здійснювати тиск або іншу пропаганду добровільного вступу в Збройні сили Російської Федерації. На міжнародному рівні, якщо говорити, це є воєнним злочином відповідно до Римського статуту. Umumin o Halkara Cinayi Mahkemesi'ne Ukrayna'nın 59. malumat beyanatıdır. Onların hepsi şimdi davalarının tetkik etüv devrindeler. Ukrayna'nın maksadı Gaaga işgalcilerinin harbi cinayetlerini tetkik etmeye çıkmasıdır ve onların mesuliyetке çekmesidir. Rusия tarafından işgal etilgen Kırım'da sunni şeklinde yağmurlarının çağırganları nafile oldu. Bulutlar ile vaziyet anormaldir bu haqda Interfax Rusya haber etti. İşgal etilgen yarımadaga kelgen uçak yağmurlarını çağırmak için endi bir kaç uçuşunu geçirdi. Umumen Kırım'da 25'ten 35'ke kadar uçuş planlaştırılgan. Gaye bir buluttan yağmurlarının sayısını çoğlaştırmaktır. Fakat Merkezi Rusya Hava Observatoriyasının temsilcisi 30'dan 40% kadar yağmurlarının olğanını bekleyip. Хочу вам сказать, ситуация неординарная. Значит, явно это аномальное развитие погодных условий. Подходящих облаков очень мало. Kırım su ambarlarını kuz yağmurları kerekli su ihtiyaçlarının toldurmaganlar. Bu haqda işgalci Gidrometcentr Ose zabatında haberete bildireler ki su ambarlarında suvnun seviyesi tek yarı-yarıga keçken yıllarına göre osты. Bunun beraber yağmurlarının su seviyesi özünde tesir etmeyecek. İşgal etilgen Ahyarda yağmurlar yağa. Yağanaqtan şehirinin yarısı ışıksız kaldı. Avını göstergen videolarını oz içtimayaqlarda şehirinin sakinleri derc ettiler. İşgal etilgen Ahyarda birkaç saat içinde ayının kaydesi yağanaq yarısına düştü. Yaramay kanalizasiya sebebinden sokaklar, azbarlar, mağazalar ve tükenlar su астынdalar. Yaramay hava tereklerini yıktı ve elektrik tellerini kopardı. Помещение, а на улице было вот здесь. И люди были заложником в этом помещении.
Яны қаппу кемесі 5 миллион гривна көлемінде реставрациядан кечежек бұақта прозор электрон сатышының системасы білдіре. Башта ғайрыдан япу фияты 10 миллион гривнаны тешкелеті еді, ләкин базарлықта юксек рехабиты себебінден фият түшті. Реставрация ішлеріні тоз шыркеті кечережектір, иш қабилетіні есе Украина Мудафа назерлігі незарететежек. Қадырлатам ижалетілген Қырым ялысы янда 2018 сенесі Русия құветлері яны қапу кемесіні тұтып алған еді. Хатырлатам, яны қапу иле дайки Украин кемесіні Русия 2018 сенесі керіч боғазы янда заптетті есірге 24 Украин арбит ұшты. Украина оларыны бір сене ішінде қайтарды. Украина Мудафа назерлігі берген хаберлерге көре кемелер іші қырсызланылды. Ижалетілген Ялта янда Бабанин оғылысы аманаман 38 килограмм кендірінің 80 чалысыны остыртып сақлайдылер бұақта Ижғалжы Қырым ичішлері назерлігі хабер еті. Афионны сатқан ерде чадыр турайды. Шекленгенлеріні полис хадимлерге шейні тариф еткенлер кендіріні құрутып пакетледілер. Ижғалжы полис хадимлері Бабанин оғылысына қаршы дава ішіні açып бұйық миғдарында Афионның сақлану ве остырмесінде қабатламақталар. Оларыны 8 жылға қадар апыске отырта білелер. Соңғы 24 саат ішінде Қырымда коронавирусқа 93 адам яқаланды. Бұл ақта Ижғалжы акимет хабереті. Пандемия башындан Ижғалетілген Ярамадада 4657 инсан COVID-19-ға хасталанды. Ижғалетілген Ақярда бүгінге 23 инсан хасталанды. Пандемия башындан Ақярда 1013 шақыз хасталанды. 27 инсан эляк олды. Будақаларға бұл соңки хаберіміз еді, да терен веманалы хаберлеріміз краймен.суспильне.медиа сайтымызда бар. Сағылықнен қалыңыз ве безлернен олыңыз.